सीएम बीरेन लोक सभा मिखलगा मरी लेनना सजेशन बॉक्स लॉन्च तौख्रे पाव असी ngasi nungthil phongkiba kanglaipak maira pawsedagi lokhotjabane taraga nipan suba lok sabha mikhalga mari leinana lamdam asigi miyamna BJP gi oina puthokadoriba manifesto kari karamba thabaksing laingangna paikhalani amade tawhaningi haibagi lamda suggestion pirakpada harauta yamna oknabagi damakta suggestion box ngarang numidang imphal gi nitai patsu thekta leiba thambal sanglenda launch taukhre suggestion box launch tawbagi thauramadu BJP gi state organization secretary Ajay Giri BJP Manipur Pradesh की प्रेसिडेंट ए सरदा देवी कैबिनेट मिनिस्टर कया MLA कया मदी BJP Manipur Pradesh की अतई लुसिंगबा कयासु सरुक याखे हराउ मथोई कादुना मोमोन मिनोक नोक्तुना मणिपुर असि अवाबा करिसु लैत्रबा लैबाक अमगुम खंदुना लॉन्च तौबदुदा सरुक याखिबा चीफ मिनिस्टर दगी हौरगा प्रेसिडेंट सरदा देवी अजय गिरी अमदे BJP स्टेट ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी अमदे अतई सरुक यारिबा मिनिस्टर MLA सिंगना अनानबा फिजोल सेतुना सरुक याखे